Toi tali mai taro fa salonga le vai ngala tau pena o ta ue ma ua felo inga ma le tala noanga ma sui o le fa tonga soka le atunu il tau nei o le tau nei ya kai sto tele o le vai ngale ua fio mai ma tala mai au pe fon fa salawina i lungo le tato a porkalame o le 685 morning show nei vai aso o le amtanga o le masine fo utali malo ai Samoa i le OFC under 19 soccer tournament e fo inisio au le Pasifika o le a malanga mai ai le talinga malo le alu tātou tunu ia ma le whaala putonga soka. O le taiao nei, le o mātou whaatasi antu ia ma sui o le whaala putonga soka i le taiao nei. O lo tūtau ngā vale le sila mai ai o lo o whapena ona alala tuai ia le lifa ia onga lea mai Spain ia o lona suafa ia o Michael o Spain lenga siam pingi karwa ingi il soka le ipo le langi. Rasa ima le whionga ia tole a foa. Ia o lo tūtau matau, ia o leo lo o lala tuai ia la tau nei i o le sunga ia Wesley Tumaai, whape fo'i ia ma le sunga ia Paul Scanlon. Sui o le whaaptonga soka nei tai au, whatala watu to le foa, mai sol tō au wha nei tai au Wesley, Michael ma Paul, ma lo soi fo manuia. Ia. Pero soi fuala lei. O foi so matuolo, fantato mafuta. Okay. Tai mo le avanoa. Masalo la vatu mo le avanoa o to le fo e te sau no e fa la ulo atili ia le to team le o malanga mai ia o le alma ta fa yo il tanga ta fa mo le a to le fo. Ia, tai solo. Ia o papupu atu ia o au ia o au o le pule o le au ia sunga le whaiaonga le sunga ia Maiko ia o na lango ia o le sunga ia West ia sifo i toa manu o le tālonga ia ua mai fo le la lango ma le sunga ia Paul Scanlon ia e lango le sunga ia Maiko ia walta pena ina o le tātou au malo ia to i tite mai ki o luma fa mole to le fo ia o te lola ta amata mai ia joe la usunga fo il tai malanga po le manager le tato au na e fa pupula la vol tu langa e peona ia le tato ta sanga le la tali malo i sa mo se taimi mul mai no ofisili le fa ia o ngamanisio pulenga le tato au fa mole a fitai ia mo le sila fia fo ele pa ia o tato watu no mai se fo io fa fonga mai fafo ia o le tapenanga nei o le au ali ia o le under 19 ia o le tournament le nei e faatino i tausanga uma e lalo o le fua o le faamalu o le OFC championship le tournament ia e fesu ia me fai ai e faatai le ali o le ua maua le avanoa ia e host ai fo i Samoa ia le ala ia lona faatulanga ina ia e valu au okay ia e tai fa au le pu e lua pu ia ona e fai ala le round robin ale pu ia ona me i lo le semi final which is top 2 mai au e pu le lua ia semi final final lo ia o isi tulanga uma e tau le tulanga valu ia e faatino uma lava i le taimi lea e pe e fai fo le semi final ia le bottom 4 ia ma fa solo mai ia okay pe o le tulanga na o a fele fail tournament ko fa menino mai o le aso mua e amatai o setema e au i le aso fulman fa o setema okay o le na o fa longo tu fa salonga fa pe e ulufu e le se toki por sa ole le o le pe o le tau mo fainga lava na lo ia il tato sosi e uia e le tango lima e matitiva ia ai o lo tau mo fai se mea ina ia au mai le atunu e lango pe o na sila fia o le talonga ne o soka it's the number 1 game in the world yes tai so ia le lakapi yes le pisa a le ai mua soka pe o le tulanga na lo sunga soalo malo ia o le nganga na o le sunga prestene ma le sosi fo e ala ile tau whainga whanau. Malo, whaftaia, tole vose pasi mai lalta, mai ki ka mawhaia onga lea. Michael, are you from Spain, is that right? Yes. Yeah, talova and welcome to our show this morning. So first of all, congratulations for winning the World Cup. Your Spain national team, national soccer team. Okay, tell us more about our team's preparation. Famole mole. Okay.
We start more or less in March, start with the group, more or less, with the local players. Okay. And now we have 10 overseas. Okay. But when you think about not just this tournament, we want to do nice tournament now because we are hosting, we are local in this tournament. But we need to think about the 2-3 years because we need to continue with our program because it's 2-3 years for put Samoa in more top in Oceania. Now in 5-6 months, it's difficult to change all things. But step by step, we can do nice things in Samoa. Okay. Thank you so much. Fa malulua kulanga fa penga ngang fa spangiolo vo le kau le mana malama ia tato vo le fo le exengi skamale mai Spain. Ala so ni mai suyo pulenga. Wesley ma Paul fa mol mole tana no mai tulanga pena ia tapenanga tato au le taimi fa mol mole. Whaftai mar whafsiri. Mon whataro whatu le au sunga tai tai ore. Or tato pokalame. Tari babe atu siri ona e good time. O nane whengo fia tapenanga tato au. Amata mai tapenanga tato au mai le na February. Okay. February. Local players. Te i o mai le Aokuso. Okay. Ona fitfilia leo Yalo se full martolo Samoa. Local, yeah. Place, yeah, mare. So se fulu yalo mai no ifafo. Yeah. New Zealand, Australia. O solonga lei me uma. Yeah. Sa afengtare sa idinga. Yeah. O sa faila vai lungo le fea. Yeah. Ya me uma. Ai le silsila le ya o mai lungo. Ai le performance. Sa fanono le pero to ina ua le ausia inicio valore. Yeah. O sia tatu no ia le ia national team. Yeah. Ai yanga mo nisi fo ia lo. O sia tatu no ua fai ona ausia le tulanga. Yeah. Yeah. Tai nei ia o se lau pasene ia tapenanga tatu au o tuai ana o mai. Esa. Ta no bo. Al losi uma tapa. Na nai manu o miti. Ya o ia. Okay. Whaftai. Malo whaftai Wesley o Paul o leo te ya o sunga Paul o lona o tua ale o Paul Scanlon. Ia le la wilo el suka wa pega maka me suka fa kwa muri mai la kapi. Malo Paul ya fatalo vatu malo se fo manu nei tai au. Ya, se fo manu la fio man nei tai au. Ya, whaftai mo no mo fisia no e. Mateo mai pui falo lo fo tulanga ta penanga mal tulanga wele. Ta penanga ta to mo nei ta wisanga rumana ini. Okay. Malo o mal tato au manu me uma. Ya, manu me uma pe na isa no ya ta penanga ya wa. Pe no fai lot foi sunga faia uma ya. Wa la to me uma ta penanga. Okay. Yo tapina foi lau se tapina maudunga in foi na usia se tulanga le le tatu au ni tau sanga pa moi. O lala o tu fatasi Wesley ma Paul ia tatu tamiti locals ma overseas. O la tu fatasi temine. Ya, la tu fatasi lau temine. O na fair tu fatasi ai. Tatu fatasi mai le vayaso tene. Okay. Pastor vayaso. O nei tamiti la ia malanga mai fafo overseas. E to tongi la fala tonga la to pa se pe de o. A tai mar fafsidi o mea uma lava e fifilia lo o itono le national team ya o ilalo lo le baba ainga male para po tonga. Tonga ya pa sese mea uma lava hotel te kia uma lava le tatu osos. Se ngala ka pi mar sok. Malo fa tai. O faingo fieta penanga le tatu au Paul. Ya, o temine sa tamfai lava se maulunga tauna yai. Ia. Ya lewa matana tulanga mes tulanga le fa moi. Ia. Ya nafisa fati no se la to friendly game man nafisa se tasi o kala po maulunga foi tono Samoa. Ia. Sa tulanga le la to fa moi anaf. Ya nasa to titi lo le pulenga ma disisu ya inga ni se meto fa le ya. Ia. Ya le yo te mo fa moi la so mo le fa tau no tamisanga.
Okay. Malo fa ola wa camper ka ko awa Westi. Ia lo a tol do vai so. Oh, ka camp. Malo fa tai. Ia ta ua tele ta musanga nei o le OFC Under 19 Men's Championship. O ai au ia malanga mai ta musanga nei to le fo fa mole. Em faina e tau fa manino e tota le mic fa mole ato le fo. O le taimi nei i le pula i o lo i Samoa o le ta'alonga mua o New Caledonia. All right. Ia ona soso o lea ma Papua. Ia ona whai ua i le ta'alonga ma Vanuatu. Solomona, sorry. Mua New Caledonia. Ia. So ia Papua. Ia whai ulo ia Solomona. Okay. E leo ni tamai au. Wa i longa fo i ta'alonga. Ia o le sipu. Ia o lai whaatam o i tai mai e New Zealand. Oi, ka fefe. Tai mai e New Zealand. Ia o fiti. Ia ma isi au e lua. Vanuatu ma. Ia. Okay. O le tūlanga na o lo iei au o lo. E le fai ngofia la tamasanga. E no compare nga isi kausanga wale ki fai mai o tamasanga nei e alua annually. O la tūlanga na iei tātou se toi whamanatu mai tūlanga na iei tātou i tausanga ua mawai whamon mo lea lesi po se sol tau office. Wesi, o la tausanga na i tausanga ua mawai. O le o tūlanga sa ili tato tamawhainga le luas fo marwha. Ia? Sa lona fitu tato le Okay. tournament sa fo sa whai mai nei. Le ala wo o me taimi. Ia o se Na whaila se tournament last year? O le tournament le ta i dua tau sanga. Okay. O le qualify for the under 20. Okay. World Cup. Pero inga la fa pe sa tu fitu le lua o lua fa ka kaunga isa si ki o ngi kausanga. Ia e pe e na no to e fa popo atu sa no nga wes e pe ia le fainga o le tournament le. Ia. E le na o tama. E ia foi la mataine. Ia. Pe e fe la fua ila o tama le si tau sanga. Ai teine le si tau. Le ala ina pe e le vale e lua tau sanga foi le fa to ato e. Ia. E o tulanga na. Okay, Coach Michael, what are you expecting from our team this year? Are you expecting us to win a tournament or are you expecting us to beat New Zealand? I never think about the future because in the football we don't know. Yeah. We try our best, and when they finish the tournament, just think, oh, we did our best, and take out the final score. Okay. Is that easy for you as a coach, travel all the way from Spain, to put together our local players and our overseas players? Is that easy? Yes, because the local player is nice people, yes, and with overseas, yes, can be well, yes. The only difference is for the local players, stay more together with the overseas the first day. But now it's okay because they make a group. Then it's okay. It's easy. All right. Yes, it's young people, young players. It's okay. Okay. It's not difficult. Yes. Yeah, malo, Coach. All the best. Thank you. Se vangawa isi si vaenga to le fo Wesley mai fo. Ya le ta u le tournament le o le fa la wi lo le ta do tunu ina ya fio ato wa le fo ringa mai o le e ulufu Wesley. E se si vaenga te lo fa popo mai ma Paul wa pe o lu le tonu le technical team o tato. Au fa mon mole Paul ma Wesley. Ya po si vang tau ya Samoa mo mia la lang. Ia, sa le ia. Foi na tini tau ya tau nu tato fa mo boy. Ye mo mia foi la ai mero flan buana. Mai la lang o tono tato au. Ia. Malo, ia. Tona fo? Ia. Se va por Mike fa mo mole. Ai masui o le songa fea o nei, mai se o fea o lang. Ya moli le ng fa tailo. Teng solo. Sai foi male avanu taua, ya o mau foi o matu fatawa. Ya tato te fa so ai. Iona sauno atu ia po ia na mia lava le lango si o tato watunu Ali. ia au le popole e maua e te ulufua Ia. e ono maua fo ile vai e ono maua fo ile vai lale mo matua ile le vai utai tu na mato ma e fo ona tapena le uma ia wale fa moe ia pe ona ta mo fai atu ia la e mai lo la e la moana
ia whaani ai lau lango ia le tau mawhainga alo mawhanau o le atunu ia pe o sia mātou whapopo atu lea e whaafitai tele le awanoa i lau fionga ma le tio malosi tau mawhai Ia nei aso alo whaafitai tele Westbourne ma for a tole 4 and Coach Mike all the best for the upcoming tournament. O nau whaafonga mai mole atunu o le tūlanga pere il tele noanga nei msalo le atoe Moses tanoanga le tamai manisi o sui o le whaapitonga soka ai maise o le una ia le lango le tātou atunu o le tāmuru sanga nei e pei o na iai ia le tanoanga i le tai au nei au leo to iwa minute o na tāle o le valu tātou se atu whaafewhianga nei mtātou whaasalong whaapisisi tāle valu toi whaafonga le toi whaasalawino tātou telefone.